Kebeladaan rekat batni na kenika RPR nong Spung Soyong constituency hamtam yaki nong Kersan ki jongi nado ki nong trei ki bala sisaya ketaka jing Kersan ke barat ba ni ba kelayas no ketilang habe dei bat kenika nong rim jong ka parti ni ba ni nakaliang jong ka parti nang ni na nong Spung Soyong constituency kumtu ngila lek ngila pensai hamman la kisnong ya katakan nong rim jong ka parti habedai bat kesensar ka khatar ka bakhui ka basuba ni ba nakanika constituency ka jong iru hadu san hajar tam kiri nong shengnong kila suthu ya kani kanong rim tenis ngau ban ai kublei ya kini kinong shengnong tongin ya thapti ma tongin ya thapti teng ai kublei ya kitu kinong Kersan paro kibla poi hadu san hajar tam kumtuk kani jing Kersan ke jengki asno nakaliang jonga kumu kandidat wat la dangim poi haga thong hakani ka kenti ka bamanta imdei ba mensim imdei bandrit mensim henrengi I baya ka hok bar ka jisa kalas dang ban suthit hangni ha ka konstitusi ka jongi tingi kerman banang ni sakmat yin nang yai trei sitong yin nang yai ya kata kejing Kersan kejing lek ban pensuthu ya kipat ba khnang ba makiru hakawai kasi ma kin sa suthu ya kani kanong rim kanong rim jong upra kayeng nakabanta kirit kirya kibatok kibakerdu bar khamtam ban rat bangkhong ya ka bamsap bar kumju ru ban yakun persa ya ka bor jong ka pisa tengi I hakani kenti ke bamta wat la ngim poi saka thongru ngai I ba kabor jong ka pisa kam da tre kam bhasu hangi na hasoyong namangi ngila lek mangim pelut pisai eru hakani ka kenti ke bamta hendre kumbang ombyang sa sisil hadu san hajar tam kumtu ngila yo ya kabur ting nakaliang jong aku mukan di diru ngam snudu mensil ngai I kataka jinglong sirham jong kini ki nong Kersan ya jong Kersan ki pajba nakanika constituency ke jongi tinga kermen bat ngangai skam ba min nang shushu ya ka jing sakri kababha ha kini kisni kibanwan bat sagawai akwa ban pensau hapi ki pajba ki nong Kersan jong pra nangni na RPR nong Spung Soyong constituency nim day bandrit mesim nomor hangtai ha KHDC ma hangtai ha KHDC nilayo ban kurup ya ka dollar sensha katar wakil job kaya ka job kasoyong ka jangiru ladang impoi sa kathong wala ka impoi sa kathong ro what irit mesim namar bangi the party pra, the voice of the people party. Dari pej hantai ha ka KCDC nila syong mangi ka party pra. Tinis kau ban ai kublai ya I presiden remba jaga party ba Arden Minar Basemai ba I Dr. Ricky Jesangkan golong kumenti ba I Dr. Marbo golong kumong aitin jaga party ba cuai ki Rurang bag, kinong Kersa, kinong trei jong kanika body ma, ni ay jing kublay kiru, bakila trei sitam, baday ka jing trei sitam ka jong ki, I bauso kilayo ban khed, ma, kilayo ban khed, ban mentag kelas dang, ban suthit, ha kanika ri kasi ba I jongi, ban sensar shwa, hangtay district council. Ni kerman baka kanika voice of the people party,
kan ai ka jing sakri ka bapha hante district council but ngai ku blai kit bokir yang ru ya kitu ki constituency hadu khat nyu tali kila yo ban kila poi cha ka thong ma kila job ai ku blai kit bokir yang ki ba kenang yai trai kham ha shu but ni kerman ba ka jing job jeng ki ru kalong ru ka jing job jong kan ka so yang constituency ka jing ha ko ka sing so ban group ya ka bos sanchar lani ban yo economic mat nang ni na ka constituency ka jongi tenga ai ku blai kit bokir yang ki sa shi sin na ka ni ka arfa arnung spong so yang constituency ke bapila ai ka jikersan ke bapura ila trai sitam dan ruki ruramba ki samla kim semati kim semla kila duti adudan kila trai sitam kila ya ai ka jikersan ban jeter karkat bat ngakum bukan didit ma tenga kerman ba wala ringin poy sa kathongru sa sisin na ay ya kakubor lani kakubor kitbok kitwiyang ya pi kitpay ba kinang siyang sinang baro bapin omidu jengkerman lapimi nang niru mi da kajingsuk lait da kajingsuk wat susi pedang ya ki ay kabau blay hiu lapu bay lapu renti ma nilai kun dak lenti ke bapet lenti ke hok jong ke jisha henry habangim poi sa kathong kumang ong biang sa jisien wat irit mensim naman hampe district council dai ka parti pra ke jungi ka balayo banjalam an sensar hampe bani kermen ling da ka bajop dan burom kini genti ke bamanta hampe ha ka arputra ruin sa la ban yo ban sensar ha raute islam ma da ke jitre jang kini ki MDC ki bela job na kiri konstitusi bathia but na kan yang ka sayang konstitusi jengiru ngin om sang that ngin yai trei ngin yai let dan persuthu dan pensai ya sa ki pai ba ki nong sang slang ha ko wei kasni ka hok kan sawan pai hang di ha nong stong sayang konstitusi ka jengi Research team I could play a P. Let's talk. What do you do in Kerman? Ma, could I show? Could I share the